модаре ки дар назди мо мебинем, модар худ ҷарроҳӣ шудагӣ аст. алҳол шавҳаршон ҷигаршон тавон кардагӣ аст, боз болои ин фарзандшон ҷигарша дар падараш додагӣ аст. 2 нафар бемор, модар қати 3 нафар, фарзанди хурдӣ қати 4 нафар. дар як оила бигем ки ҳама дар як вазъияти бисёр душвор қарор доранд. дӯстони азиз, мо хеле пеш як навол карда будем. як фарзанди калонишон футболист аст, дар Паншер бозӣ мекунад. аз футбол дур шуда, ай варзиш дур шуда, дар паҳлӯи наи бародару падару модараш омада рост истодааст ки инҳоро нигоҳубин кунанд. биёен аввал аз забони модар суханҳоро мешунавем, баъдан сухан мекунем. ман аввал саломи худам ба мардуми тоҷик мерасонам, соҳибкорои муҳтарам ҳамашонро. ман як модари беморам. мо чанд қабл пеш мо дар бари мо умедҷон буд, то ҳозира дар бари мо хуҷаин май ҷигараш тамом кардагӣ буд, бачам дод. با بالای بسیار میکنم شما یاردم کنی. دیگه هیچی گفتم من نمیتونم. ما خونه اجاره شینیم. من شما فقط التماس میکنم دستی کمک خونه برسونیم. قلما در حق همه شما ما دعا گویم. من کیرم جون برای امروز زورم آمده در نوار برآمدم. مشکل است. خداوند هیچ کس در این مصیبت گرفتار نکند. دائم میگم که اگر در یک خانه یک بیمار باشد، چقدر اویله 5-6 نفر لازم است که کار کنند و بیمار را نگاه کنند. در یک اویله 4 نفر هستند بیمار. فرزند اینا در جایگاه خواب است. جگرش تمام کردگی است. خواب کردن نمیتواند. جگر فرزند گرفته در پدر دادگی هستند. یک قسم جگر دراز کشیده نمیتواند. عذاب کشیده، رنج کشیده. مادر عزیز ببینید که نه وقت پوچه را اپیراسیا کردگی بودند و آهن گذاشتگی هستند. دوستان عزیز، صاحبکارای محترم، از همه شما احترامانه خواهش میکنم بیاین سهم خودتون را گذرونین. چند قدر که میتوانین، اون قدر مبلغ کلان در کلان است 300,000 سومون است. همه قدر قرض از بانک گرفته هستند، از همه جا گرفتگی هستند که پدر از دست نتیند. فرزند جگر خوش برآورده در پدر دادگی است که پدر زنده بماند بالای سرشون. خشا به حال چنین فرزند و دعا میکنیم اول درجه دعا کنیم که خداوند شفای کامل و عاجل به این اویله نصیب گردانه و این مصیبت ها زود رهاشون بکند. نفرانی که در همینجا شما خیر کردن نمیتونین، خواهین در همین خیر خوش باشین، لایک بمونین و با دیگران روان بکنین. شاید که همین کمک شما، روان کردن شما سبب شود و همین اویله همین مصیبت ها خالی شوند. این اویله از شهر باختر هستند، در بیمارخانه الحال در شهر دوشنبه شوهرشون خواب است. اینا فرزندشون آوردگی در اینجا کوارتیر گرفتگی در اینجا خواب هستند. مادر خودش بیمار هست، فرزند خوردی بیمار است، فرزند کلونیش شب و روز فقط دو کرده است که پدر و مادر زن فرزندشون مقصد نگاه بین بکند. هموطنان عزیز، برادران، خواهران، اپا و صاحبکاران محترم جمهوری تاجیکستان، از شما احترام و خواهش. در اویله ما کمتر مصیبتی امکان پذیر ما نمیدونستیم میشه. خیلی خداوند خودش در اویله ما واسه 2 بچه همه اکرم بودم و اویله را 25 بعد میکنیم. خیلی خدا چی کوارتیر هم میشینیم مقصد دیگه نداریم. شرایطی که مقصد هم کار را کنیم تا عدی امکان زده سیم. از شما احترامونه خواهش دستگیری ما کنیم. از برای خدا داغ من دعاگو باشیم. التماس میکنم ای صاحبکار وطن دوست یاردم کنی. من یه مادری بیمار اینوالیدم بخیر. جانی معدن مکت بچم بخرم. یه چی قرض کردیم. قرض داریم بخیر دیگه ما در حقیقت دعاگویم. التماس میکنم تا یه چی. ای خیر کردن هرگز ما و شما نترسیم. خیلی وعده خدا خودش هسته که یه اسم خیر که ما 10 اسمت میتم. خدا 1000 برابر زیادش میکند. امروز که داری خیرش که دستی اینه بیچاره و دستی بیمارو را بگیرین. خداوند اولش که در خونه هیچ کسی ما و شما مصیبت نواره. بسیار درد است. در اویله که باز نداشته باشد بسیار دردی بد است. از یک طرف بیماری ها، یک طرف ایست کمبغلی بسیار درد است. باور بکنین شما
дар ҳамин замон надоштани пул бовар бикунен аз марг ҳам сахттар аст. Аз марг ҳам. Боз қарздор будан. Пайғамбар дуруд бар ӯ ва олаш мефармояд: ғами як бародари муъминта кам ки худо дар рӯзи қиёмат ғамҳоятро дур мекунад. Мусибати як бародара агар ки имрӯз мо шумо сабаб шавем мо ҳал шавад, худованд аз бисёри мусибатҳо мо шуморо дур мекунад. Иншоаллоҳ ки ҳар як коре ки мо дар ҳамин ҷо мекунем, аввалш худованд якум дараҷа подош аз ҷониби худованд аст. Худо дар дунё ҳам баракатмон метиҳад, дар охират ҳам баракатмон метиҳад. Ба яксиму даҳсим ҳеҷ ҷои мо кам намешавад. биё як рӯз як 10 сум харҷ намекунем, ҳамон 10 сум мо хайр мекунем дар як ҷое ки и ҳам барои манфиати худмон ҳаста, ҳам як оиларо наҷот медиҳем. дӯстони азиз, биёен сар ҷамъона мешавем, ҳама каса дастгирӣ мекунем, ҳамаи оилара. аз ҳама шумо хоҳиш мекунем навора аввал дараҷа ба дигарро равон бикунен, сабаб мешавен. Чанд нафаре ки шумо равон мекунед, шояд ҳамонҳо 1 сум 10 сум дар ҳаминҷа хайр кунанд. ба соҳибкорро равон бикунен ҳамин навора. иншоаллоҳ умед дорам ки дар ҳамин хайр шумо ҳам хуш мешавед. ҷои дигар мефармояд: худро аз оташи ҷаҳаннам ба садақа додан наҷот битиҳен, агар ба нисфи хурмо ҳам бошад. яъне хайри кӯчаки мо назди худованд бузург аст ки ба як нисфи хурмо аз оташи ҷаҳаннам пайғамбар дуруд бар ӯ ва олаш моро гуфта истоодааст ки худро наҷот бидиҳед. биёен сар ҷамъона мешавему дар паҳлӯи ана ҳамин модару бародарои худмон бошем. худованд нигаҳбонтон бошад. умед дорам ки ноумед намекунед ин оиларо.